Yazi ukuthi ukube kulula ukuxhumana noNkulunkulu omasikandi ngabe ngelinye ilanga bengiyoke ngimbuze nje ukuthi ngempela uNkulunkulu omasikandi wabenzani labantu laba uSimomoza noMgibe yabona ngoba labantu laba indlela abenza ngayo mina bangicacisela ngokusobala ukuthi abekho wrong bona umuntu waba wrong la uNkulunkulu omasikandi why ngisho njalo bayazwakala ngaphakathi ukuthi bane pain khona lento abenziwa yona wrong yabona uyibona intombi mangabe yaliwe yisoka isalithanda ithi vele wena bungangenelisi unento encane asheshe uqeda uyabona ibali kuyabisoka liqonywe futhi enye intombi ifika ihlala uxake ukuthi hawu ngoba lona kwathi akekho right nje le ntombi manje iyahlala futhi yabona so labantu balimele ene mina lento indlela abalimele ngayo iyanginika ukuthi man labo uyababona ukuthi uNkulunkulu omasikandi bamthanda ngaphakathi enhlizweni zabo kodwa into abayikhipha ngomlomo bane-enga angazi khona into errong ayenza kubona ene futhi ngiyoyizingela ngiyoze ngiyithole ukuthi wabenzani labantu laba mfoka amanqele mawukuthi kwenze kuyibona le video ngicela ungiphendule ukuthi wabenzani labantu laba ngoba banenkinga labantu laba banenkinga balimele enhlizweni. Hey wemfowethu izinto zako TikTok izinto zama content nako Facebook lapha noSimomoza ngiyayithatha kakhulu enhliziyo ngishiso yini na ngishiso ukuthi lento mhlambeni uMgibe wenze ivideo emalangeni wathatha ukukhipha insimbi ayihambisani ingoma engisawathola amandla nami ngiyenzile ke ivideo ke mayelana naleyo post leyo video leyo ayenzile so manje lensizwa ke ithi ke uNkulunkulu omasikandi isho eqhawelayo ke lensizwa le ithi elithandayo umthandeni uthi futhi kumele axolise kulezi insizwa ngoba khona okwrong akwenzayo lapha kuSimomoza akangaze kusho kanje because uSimomoza uhlala ekhulumela izinto zakhe kona wonke nje umculi akanandaba akukho asuke ukuba kubhekisile kumGibe ke ngiyazwisisa ke lapho ke mhlawumbe ukuthi inkomo yakhe kuyibuyaphi uMgibe ke idefender elikhulu elekala defender lapha kwa Red Nation and ade bemthanda kakhulu kwa Red Nation bedefender ngempela ubonakala ukuthi uyadefender and profile yakhe uMgibe yakhula kakhulu lapha endebeni kaMasikandi yakhula kakhulu profile yakhe omunye wama victims kaMgibe lapha ku social media waba uYukhuzana mfokampunga sidlamleze wamxina ngenhlamba ngiyangibona nje lapha lesephila nabantu phela bakwagoqa phela kuhle lokho akuyona impi yaphakade akuyona impi serious kodwa wamxikiza uYukhuzana ngenhlamba hayi indaba okudlala kwaba yilokho nje akukhuluma umthandeni wasekaphanjwana ke naye ke bani uMgibe wasekuyasuka ke lapho waseke enza ngendlela enza ngayo ke angimazi ukuthi ulandela bani njengamanje ngiyangimbona lapha na ke ekhuluma ukukhuluma ukuthi kunzima ukuthi amthuka isikhathi eside umuntu bese bathi uyamlandela kumina kunzima lokho but ke ama Red Nation alahlekelwa lapha ngoMgibe aye ne defender lomhlaba and babemthanda kuyona yonke uMgibe into ayiyona ebrongeni bakhe ayibenze kuthukeni ukhuza bayamthanda kakhulu bemkhotha nenyama so lonto leyo kubona ayikahluliki ukuthi na endabakhola ukuthi ngasuka umuntu ngale mhlambeni ethi asamkhonzile uSK mhlambeni sekhonza umunye umculi iyona into mhlambeni ke abasahluleka ukuthi beyibelieve leyo namanje but uSimomoza ukhuluma nawo wonke umuntu akekho umuntu mhlambeni engathi uyamdelela ubhoka nje kwasala uSimomoza kana ukhuzana kamvikisi kodwa akuhleke kube njeyana kodwa ke ivideo ethizohamba lapho naso sabahleke sesizobona ngokuza khona la ku channel yenu.